Pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi moramo raskopati Hondu i iščupati motor iz nje. Honda je već u targi. Idemo u principu napraviti taj motor kak spada, zato kad sam ja prošli put radio to u 12. mjesecu. 12. prvom mjesecu i da, bilo je -5, nisam ni čupao blok iz auta ni ništa, nego jednostavno sam to radio u autu. Da, idemo prvo na kavu. Fuj! Odvratno. Ovam kavu smo popili. Tražili smo ključ dobrih 2,5 sata. Dok ga nismo našli u autu u kojem smo ga prvo tražili. Ispod mjenjača, ispod svega, ima video, bacit ću ga naći ispod. Tri put smo danas išli gledati taj auto i nijedan put. I vele male, evo ti ključ, ako treba raskopaj, samo najdi ključ. I on je to doslovno shvatio. I dobro da je. Uglavnom idemo sad dići na dizalicu i krenuti s puštanjem antifriza, ulja i da, govana ostalih. Da bi izvadili motor morali smo ispustiti tekućine iz sistema, morali smo povaditi poluosovine, poskidati poluge od mjenjača, skinuti donji dio auspuha i onda smo se prebacili na gornju stranu gdje smo skinuli kilere, ispušnu granu, skidali elektroinstalaciju sa motora, maknuli ju na stranu, airbox izvadili, servo pumpu i onda smo mogli dići auto, pustiti nosače i spustiti motor do stola na kojem će normalno motor biti. I onda kad smo spustili motor do stola, jednostavno smo poskidali nosače skroz, digli auto u zrak i motor nam je ostao na stolu. Green lonely, that's fire. Znači Jurica je jučer raskopao motor, to je skinuo je samo glavu dolje. Da. Da vidi ovaj treći cilindar. Da, to me zanimalo. Ima kaj vidjeti. Ima li kaj vidjeti? Jedno kaj nam preostaje je da to furamo u mašinsku, kod tokara i da izglodaju košuljice i da stave druge kaj će biti mrvicu skupo. A ne znam, ja sam svoje vremeno čul priče da je to nekih 200 ili 300 eura bilo. Samo vidjeli. Inflacija.
Evo me ponovo u targi, znači zadnje sam s Juricom iščupao motor. Raskopali smo blok, Jurica je blok odvezao na obradu, idu sve 4 nove košuljice, mislili smo zamijeniti samo jednu, ali pošto je cijena za jednu, to jest ko za 2 pojedinačne košuljice, koliko nas je ispalo sad za cijeli blok, sredili su nam dečki cijenu. Tako da smo napravili kompletan blok, znači sva 4 cilindra idu nove košuljice, tako da imamo izvrstan blok. Da, ja ću sad raskopati glavu i... Da, to je to. O tom ti ja pričam, kužiš, i ventili su takvi svi nekako. Evo nas na kavici sa kapućinom. Imate šta ti ne može prepoznat auto kad se to složi. Pošto ste vidjeli kako je stanje sa onom glavom, s onim ventilima, dosjedima, sa svim tim, morao sam otići do svojih da uzmem glavu. Kad sam došao tamo onda sam se iznenadio zato kaj imam ne jednu, nego imam 2 glave. Danas sam ih uzeo oba 2 i vidjet ćemo koja je od te 2 glave bolja, tako da ćemo tu bolje poslati na obradu. Danas ispadne čim jeftinije, logično, jer sam već u bloku bacio novaca. I da, našao sam si ovaj harness za bobine, znači za vagove, pencil coilove. Tako da ako ću ubacivati stand-alone mogu onda ubaciti njih, to ćemo vidjeti u nekoj od budućih epizoda. Idemo se zaletiti do Jurice, raskopati to i vidimo se. To je donesele 6 glava. Čovjek glava. Znači iznenadao sam se da imam jednu, nije mi bilo jasno. A jedna je od 1.5, a jedna od 1.6 motora kojeg sam zaklao. Zaklao, logično. I onda veli Peri, kužiš da je on štetočina, ovo je 2 motora. Ne, 1.5 je bilo okej. Žderal je ulja, tako da sam ubacio tog 1.6. Ubacio sam ga unutra i... Da, onda je bratiću rodila žena, narodio sam se i zaklao sam motor. Nije mu pasalo. On je bil sneg baš tu već. Sad su sve 3 glave raskopane, znači ona,
ova i ova za smeće. I došli smo do povjednika, znači ovu ćemo poslati na obradu, zato kaj su vođice ok i dosjedi su dosta dobri. Napraviš. Da, regulator ne. Ne. Koga je rekao da ne valja? Biranja. Rimbo u mače. Ma daj pa to. Evo vidiš, to bi se još razradilo. Evo sad će. Znači prva stvar koju ćemo raditi, pošto imamo novi blok, je uzeti naše karike koje su u standardu, nove, i provjerit ćemo gap na njima. Taj gap se radi zato da kad se karika zgrije, kad se proširi, da ti se ne spoji na toj rupi, jer ako ti se spoji, onda se više nema gdje širiti i počne derati u cilindre. Jako je bitno da kad napravite gap na kariki, da ga vraćate u cilindar za koji ste radili gap. Znači, ne mogu sad izvaditi iz prvog cilindra kariku nakon što sam napravio gap na toj kariki i staviti u četvrti cilindar. Za to bi nam cilindri trebali biti identični, a to je rijetko kad slučaj. Tako da, iz kojeg cilindra si izvadio kariku, u taj ga i vraćaš. Karike gapiramo tako da ih stavimo u cilindar. I onda ih sa klipom ili sa alatom, postoji alat, spustimo na određenu visinu, otprilike na sredini cilindra, to je hoda klipa, i tu mjerimo prostor između krajeva karika. Ima na internetu stranica sa tablicom kojom onda možete izračunati koliki vam gap mora biti s obzirom na promjer cilindra. I postoji alat za gapiranje karika, samo smo ga mi naručili prije 15 minuta i 47 sekundi, tako da nam ne bude stigo. Alat izgleda ovak. Da, što je još reći? Kaj reći? Da, nemaš kaj reći osim toga da karika mora u cilindru biti ravno, jer normalno ako se malo nakosi više neće biti isti promjer i onda će gap biti veći. Znači isto tako i ako se malo zakrene, zavine, ista stvar će biti. Tako da karika u cilindru mora biti ravno, zato ju ravnamo sa klipom. I onda ju mjerimo sa špijunima ili ti... Listatim mjerilom. A? Listatom mjerilom. Listatom mjerilo.
zadnje kad ste vidjeli je kako stavljam glavu i vidjeli ste kako guramo klipove u blok. 2 klipa sam nagurao u blok. Šerafio donje polutke, probali okrenuti motor. Motor cvika. Kaj se događa, pogledamo dolje, da. Kako su uprešali košuljice, ostavili su ih 3 mm na donju stranu više. Znači da su napušteni preko bloka i tu je klipnjača kačila, znači kako bi se spuštala, tu bi kačila u čošak od te košuljice, tako da smo to morali dati da obruse. Sad kad su obrusili, možemo ponovo sastavljati ovaj blok po koji put. Ti ga već sad 3. put slažiš? Da. Evo ti papati. Onda boli raskapati ovaj blok. Ja volim to čerapljivat malo. Ja. Tak dugo dok... Moramo razraditi ove kilo ključeve sve. Oh my god, green lonely, that's you. Oh my god, green lonely, that's you. Znaš kaj nismo napravili? Nismo ga zvrtili. Nismo ga zvrtili, ne? Pol kruga smo ga samo zvrtili. Dobro, ide. Nije, neka to lepo ide. Oh my god, green lonely, that's you.
došli do kraja generalke. Motor ima 0 km i koliko? Sat i pol vremena rada. U autu je 3 deci goriva, valjda do benzinske tu ima. Što reći? Koju posluku porati? Leteći i glavni ležajevi su nam počeli odlaziti zato što je regulator na uljnoj pumpi počeo štekat, to je zacviko je, znači u video od prije, ubacit ću sad u klip, se vidi koliko je zapravo motoru trebalo da digne pritisak ulja. To je zato što je regulator ostao zacvikan, otvoren i onda je propuštao praktički sav pritisak kroz rupicu od 3 mm, 2,5-3 mm koja je inače za rasterećenje tlaka. Zato su nam otišli glavni ležajevi. Malo letići. Gdje? Nakon 10.000, da. Aha. Tankštela. I tak javima to će 40 kuna. 51 i 2 lipe. One evropske. Zbremni. Jesmo.